खुरुमजरी मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु अहानबदा तरामना ओक्सरी हौजी फावगी मरुइबा पाउ पिजरी भारत सरकार लमदम असिदा खुंदामिनरिबसिंगी मरक्ता डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तौबगी थबक लेप्तना सथरी हाइना यूसीएम के प्रेसिडेंट सुनील करामना फोंदोखरे अमसुंग मिठाई मकु यावना इम्फाल सिटी मनुंगदा प्लास्टिक अमता ताहल्लरोय हाइना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एल राधाकिशोर ना हाइख्रे हौजिक पाउ संदोंगना पिजरी भारत सरकार लमदम असिदा खुंदामिनरिबसिंगी मरक्ता डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तौबगी थबक लेप्तना सथरी हाइना यूसीएम के प्रेसिडेंट सुनील करामना ngasi 33 सुबा दी ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे 2019 गा मरी लेनना अमुको अमदी यूसीएम न सिंधुना केक्रुपा सेंगदोपगी थरमदा फोंदोखरे ऑब्जर्वेंस कमिटी के चेयरमैन सु ओरिबा यूसीएम के प्रेसिडेंट सुनील करामना मणिपुर की अपुनबे के सक्तम कायब यारोय हाइदुना संगसिनखिबा खोंगजंगदा थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा अथौबसिंग मुनिंग सिंगदुना पांगथोकदोरिबा थरमसी मियामना मपुंग फाहनबियो अपुनबे के सक्तम ngakminaduna शांति ओइबा लमदम अमा ओइहन्नबा होनमिनसी कांगलुप खुदिमकना थरम असिदा सरुक याबियु हाइखि पुरगे अपुनबे के सक्तम सिंगरक पतारबदि हौजिकसु अथौब 19 की मतुंग इलकाना मणिपुर की अपुनब सक्ति ngaknano honabada ई फावबा सी फावबा कटप ngamba अदुगुम मणिपुरी इरैचा मयाम अमा लेरी हाइबगे लोइनना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ngasi फावदा मणिपुर की अपुनब की सक्तम से थेंकांग कायरक्ता हौजिक फावदा थ्रेट तौरगा लई अदुमपु करिगुमदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर की अपुनब की सक्तम थुगाइनबा होनरपु तारगदी मणिपुर की दमकता अइकोई लेपकनी अमसुंग सी फावबा ngamgani ऑब्जर्वेंस कमिटी की वाइस चेयरमैन पीएच देवान शर्मा मणिपुर अपुनबे सक्तम कायनब होनरपदा मसिगी मायोक्ता थवाई थाबा पामुदबा मियोय कया लमदम असिदा लैरी अपुनबे सक्तम ngaktuna पुन्ने हिमिननबा पांगथोकदोरिबा जून 19 की थरमदा मियाम सरुक याबियु हाइखि कांगलुप अमा खक्तंग द बेस तौरगांदा अदुगुंबा वाफमसिंग टेरिटोरी यावबा ऑटोनोमी अमा ओइबा अदुगुंबा वाफमसिंग अदुना अतोपा कम्युनिटी सिंग कांगलुप सिंग सिदैसिदा मकोइगिसु अचौबा डिमांड अमा तौरननबगी इथिल अमा खक्ति मागी हाइबा वाखलोंदा चटखरगादी मणिपुर हाइबा लीरबा भारत हाइबा इंडिया हाइबसे सेंद्रिङैदगी लैरक्लबा मणिपुर से मचे ताना थुगाइननबगी पोरम अमा खक्नि हाइबसिदी तरंगबा अदुगुंबा वाफम अमा खक्नि सरोलांग थाकपगी थवोंसिंग असे मसे भारत सरकार ना हन्न तौदुना लाकपसे अखोय मियाम पुमनमंगना खु सेंदुना अमत तोयना थेंगनबा हाबसिना अखोय मणिपुर कनबंग ngamgani मिठाई मकु यावना इम्फाल सिटी मनुंगदा प्लास्टिक अमता ताहल्लरोय हाइना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन एल राधाकिशोर ngasi वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गा मरी लेना इमा कैथेलदा समर कैंप हौदोपगी थरमदा हाइख्रे ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ने सिंधुना पांगथोखिबा थरम अदुदा MACDA अमसुंग MMA की प्रेसिडेंट डॉक्टर एन बिनाबोन MMTA की प्रेसिडेंट बिजोय कक्सिंग ताबम अमसुंग इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इम्फाल वेस्ट की चेयरमैन डॉक्टर अक्वेजम अरुण कांतसु सरुक याखी चेयरमैन राधाकिशोर मखाताना हाइकिबदा मियोइबा अखोइना नुमित खुदिंगी सिजनरिबा प्लास्टिक असि मतौ करमना सिजनगनी अमदि सिजनबा लोरबा मतुंगदा कदाइदा लंगथोकनी हाइबसि अखोइना ममुताना खंगबा तारबदि प्लास्टिकना मणिपुरी कासिन कोया थुंगना चाइथोरकलिबा असि थिंगबा ngamlagani लंबी सड़क साइदुना लेदिबा प्लास्टिक सिंग मणिपुर सरकारना ममल पीदुना लेरगनी मसिना मणिपुर के कासिन कोया अमदि इम्फाल मनुंग यावना प्लास्टिक अमता ताब उहलवै हाइखि बिलू खक्ति माइकोन सरकार थिंजिन प्लास्टिक से टोटली तोपियो मणिपुर प्लास्टिक सुक्ता ताहल बाजार बैग कैरी बैग कोई मिठाई मकुदी हौरगा सुक्ता ताहल अखोई यूथ सिंगब अखोई यूथ सिंगना अपील तौजनिगे नखोई ज्ञान दाबियो नखोई सेमदोप नतना अखोई लेपा से सेमदोप यारो मसने संगैबो ऑक्टो से अखोई फागी तमंगरेदना रेल गाड़ी नेदना असी करम लेबाक करम स्टेट असी समय चक्के अब मसी पोल्यूशन थोए एयर पोल्यूशन थोए नॉइज पोल्यूशन थोए हाई रे फनेयामना हाई रे सेंग ngamgare संगगसु माने यादे अब अखोइना पामदरी बसि लेबाक से कंजी लेबाक से अफब ओहिनसी पोल्यूशन सेट तौसी हाइबने थौरम मधु लोरब मतुंगदा एनवायरनमेंट फ्री ओइगदबा सनु एसोसिएशन पुथोकपा पेंशन समदि कैरी बैग अमसु चेयरमैन राधाकिशोरना लॉन्च तौखि थौरम मधुग लोइनना कैंपस सिंगना बीटी रोड तारंबा फता हाउटी प्लास्टिक न सिंग खुंदुना सेंगदोखि
लमसांग गैस एजेंसी ने सिंधुना ग्राम स्वराज अभियान प्रधानमंत्री LPG पंचायत की मखाद उरिपोक केंद्र की ओइना बेनिफिशियरी निफुग मरीदा गैस सेंटोपगी थरम अमा नौरेमथोंग कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थरम अदुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार लंबोदरा इंडियन सर्विस RBD की प्रोप्राइटर सिंह ममियोय कयाना सरुक याखी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार ना सरकार की स्कीम कया प्रजा सिंह मपुंग फाना यहुनबा ngamdaba थबक सिंह पाइखलगनि हाइखी मिसिंग नोम की हेंगल पंगाक्तनी कोई रिक्वायरमेंट मई की थोंग थापगी चांगदी सुम हेंगल क्लीबनी अदुना अयाम मतमदा अरेमदा मांगहनदनबा ngसाई इकोनॉमी होइना अदु बेस्ट कनोइना वेदा यूज तोनबा सुमगी कोई थोंग थापगी अदुगा सुमगी सोर्स ऑफ कोई फ्यूल सोर्स ऑफ कनो एनर्जी से मसी सिनमिना सी चिल्ड्रेन होम की अंगांग सिंगदा अफबा मखल की माही मसिंग तमहनबा यावना अहेनबा खुदोंग साबो सिंग पिनेनबा थौरांग सिंग पाइखनबा होनरगनी हाइना मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जे सुरेश बाबू नंगासी ब्लू विंग ना चिल्ड्रेन होम सिंगदा लेरिबा अंगांग सिंगबु लेकोलदा कोयहनबा अमदी इसै नोंमाय येंगहनबगा लोइना खुदुल पिबगी थरमदा फोंदोखरे लमलाई केंद्र की लेमा खोंगबाल द लेबा सिलेपुंग गार्डन द पांगथोपा थरमदा BJP मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट M असनी कुमार अमदी ब्लू विंग की चेयरमैन सुसिता आरामबम सरुक याखी चीफ सेक्रेटरी जे सुरेश बाबूना चिल्ड्रेन होम की अंगांग सिंगदा सोशल वेलफेयर बोर्ड की मखादा अहेनबा थौरांग पाइखनबा होनरगनि हाइखी our special attention should to focus how to build the career of these boys and girls who are with us. They are here not for the sake of getting food. They are not here just for the sake of taking shelter. They are here to build up their own lives. I would like to especially focus along with the social welfare department and to see how best we can do to take care of all these children who are like our own children. Hayeng Moreda Power Minister T.S. Biswajina 132/11 kV power substation ama sangagaduri Manipur State Power Company Limited MSPCL na sinna pangthukaduriba tharam aduda Sports Minister Letpo Hauki MLA D Korungthang MLA Subhash Chandra MLA Rameswar Mitei MSPCL ge Managing Director N Sarat Yauna atai official sing susaruk yagaduri Palilda leba custom preventive force na ngarang namidamwan pung mangarom taba matamda miyoy amadagi goal bar mariga kona na fara miyoy adudi jial hak lilong nungai degini mangondagi fagaliba sana asi sel oina lupa lak kulromgi oigini hairi hauzik paugi maraktana aten ma break ama Imphal Valley Academy Co-Education Khari Imphal West District. Admission open for class 11 Science and Arts including Home Science for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer. Separate boys toilet, separate girls toilet, transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. Bread from Likla Bakery. Guwahati da laing balak pirib singna doctor contact amadi lefam safong gidamakta waningai oidre adom gi service gidamakta pung konmari hangzari Kangla Healthcare Service Bangagar Guwahati ngasima contact tobiro 9706099969 natragana 7002203013 Hakchangi labor solak padagi producing attaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamakta amatta ngaraba upaidi Jolib syrup amasu Jolib capsule with Chinese Navio. Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu karupati oibiu. Masida sunatana lucky coupon price mayam amasu lejari. Adongi manak nakpa store dagi fangbigani. Chabada hauraba Hakchang Soktaba Bohagi Mustard Oil, the taste of Assam. Distributor oining masingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirakba yagani Bohagi Mustard Oil.
ब्रेक के तुंगदा मखाताब पाव पिजरी आयुर्वेद होमियोपैथी अमदी योग की लायंग मतंग मियाम दभाब ताहंदुना लायंग असी कानबा लहुनबगी पांदमदा ओरिपो पोलिम लेकाइदा नोमगी ओइबा आयुष हेल्थ कैम अमा पांगथोखरे Youth Library and Club Amadi Women Development Action Committee Oripo Polim Lekai amasung 10 bedded Ayush Hospital Singzamaina Sinduna Pangthokiba Health Camp adugi matangda Ayush Hospital Singzamagi Insas Dr. NZ Memana Ayush ke layang pathabasi paisa hena sangdana amadi side effect laitana chathaba layang ni haiki khadi khangbire adubu that mas yam kana popular oi banate ba side effect laite adagi yam economic oi haiba ma पैसा नुंसा से कंपेरेटिवली एलोपैथी की हिदाक यंगनरगदी अखोय आयुष की ममंजी हम ताबनेबा अखोय के समाज लेबा सेक्शन खुदिंगी पब्लिक मयाम से मसा मऊ फना थंबगी पांदमदा अखोय नंगसिगी वन डे विटामिन केंद्र थमजबनी World Environment Day Gamari Lenana Lion Club of Infal Lemerol na NG Mani College ka punduna college sasigi campus ta usara kaya thakre Program Chairman RK Kisona Maliam ge honglakliba environment ngak senba haibasi tawdaba yadaba ithau amani mahosa gi khal ngak senba khaktana Maliam da leidiba jiba panma khudimak nungai yaifana leiba ngamgani Plastic na Maliam da piriba saitheng khangmina duna aikhoi punamak plastic ki awareness leiba mathau tai haiki aikhona maham chana thammaga maham chana makhoi dispose on ba laghogi ba nataba ngasagi collection torga ma recycle tongno keno dadom da tobiu haibagi to keno idea dum pijage chamanana amo akai keno singju khoi yumungde thokbo keno singju ma ban lang pidana yumda fasan thamaga khoi green zone da ni khangde torga taidab torga posi chaithukdana torga khoi gi yamna afoba ananba smart city ma prime minister gi target tawribase asida yahonnawa tawsi haibu keno Kundrapam Kendra ke Manungsan Leba Purum Sadhugram Kungangda BJP Kisan Morcha ki Vice President Dr. KSS Kala Singh Amadi BJP Kundrapam Mandal ki President S Nandamitai Napun Sindana Free Medical Camp ama pangthokre Prime Minister Narendra Modi ki sarkar na sahi mari mapung farak pamadi Chief Minister N Biren Nalu Singh sarkar asina sahi ama mapung farak pagamari lenana thoram adu pangthokpani haiki Primary Health Sub-Center on the Krabas Singda Mathok Togodaba Community Health Officer Singh Thataruk Certificate Course Breeze Program in Community Health for Nurses Ki Parikha Ngasi Lampil Pataleba ICM Gi Officer Pangthokre Igno Amadi NICM na Chatarapa Course Asigi Handa Pangtholeba Ahumlak Suba Best Ki Parikha ni State Mission Director N Bandanana Pamu Singh Mamangda Question Paper Singh Adu Hangdoki Housing Amakahana attend the break ama Luminasi. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. SN Girls Academy class 11 science tamnana bagi admission form thajare school sida qualified oiraba mani mapung phana train torbo oja singna takpi tambiri mapung phana same sarba classroom amadi kusukulai folam shuna thamlaba laboratory se sang naina weekly amdi monthly test pangthokli subject khuding mapan gi expert na counseling piri nupi masa singna mapung phaba education gi mangal pibaga loinana fajaba moral character tambiduna lamdam sida nupi singi tha wakhal hanamgi pandam dal linkaliba SN Girls Academy Sagolban and Shiro Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oza singna exam gi sem saba matamda yamna mateng pangbiki amadi coaching center asigi exam tips regular mock test suggestion amadi study material yamna chanaki HSLC exam asi thagadawa satra singna topper oige higher gati matamga chunaraba coaching centers da miyam thajaba thambi India gi ahanba national awardee government of India na piba silver dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupamarol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu RK Sanatombi Devi Vidyalaya proudly celebrates 25 years of educating, enriching and empowering our children. Young girls have now become leaders and professionals. And just like our students, our school has also grown. Admissions open for class 11, humanities and science. Download your forms from the school website or collect the forms from the school counter at Pangai Imphal East or Asha Jina Complex North AO. Amukahana Makatava Pau Kharaga Pizari.
Wangu ahal lup thong khong makha lekai digi amom pasa amati amom ongbi aying bigi sahi taraga mathoram surba masa nupa asi disable gi certificate mari leinaba singna me gi tang taraga mathoi da pirak labasu mahaki disable ama oibigi phangpham thokpa sing amati sarkar gi makai digi pangba yaba mateng pangbiyo haina amom pasa amati amom ongbi aying bina phongdorakle amom pasa amati apokpi mama aying bina angang asigi honabada imung asi adukti matik awaba ama haibadu oire haiki kaya tha ahum mari mama ne inna banga maktabadagi aina ahing kaya ahing bida ya mam pamu badagi shadi hingene mazi dazu masidazu sakana kadang di biang jangan ni maram di khungang na ta la yeru baga ikoi na ga lai lai su hayok da baga tamna wa mai ono la yei da bu sarkar biang de ki khitang ei khodong cha ra da basi tiang khitang pangan mana sarkar me kai da wa ka se ma ji ha yera ga yidi kai saum ba da ba kai taram de di ma tung de gi di ma se khangau da na tau de sim re ada idea ji ya muare sarkar na su kano asmas sonai ba se mating pange khoi di lamsula pani da na Sibo kot pasu khang dia sarkar kai tang champiyo ai tum ba sa ba ga muare Amoramda wangu makha lekai tarani panba maruki secretary e join mari leinaba department amadi sarkar na miyang sambiduna mateng pangbinaba puning singsilakle tarani panba member sing dai ba koi kudimana loya kan khani ban ba ne yare ga department mari liba department singna faiba angang si damakta mateng pangbinaba sarkar gi magi tigesu tarani panba ki secretary amonsu lising World Bicycle Day Gamari Lenena, Kangla Getigi Infalgi, Tongan Tongan Mafam Kayada, Cycle Gi Kongsat Masat Kray. Manipur Adventure and Mountain Biking Association Sindana, let us ride and make the difference. Haibat Timda, Chatpa, Cycle Gi Kongsat Aduda, Mio Isam Rom Helmeta Sarupyaki. Cycle Gi Kongsat Aduki, Matang the Neroka FCG, Manager TS Arun Kumarna, Cycle Thoba Sinakana Bakaya Piri Haina, Fondorakli. Aikogi Sigumbo Samasida, cycling na. Environment की सेक्टर दा, इकोनॉमिक की सेक्टर दा, ट्रांसपोर्टेशन की सेक्टर दा, हेल्थ की सेक्टर दा, कानब मयाम में पीरी, मरमदुना साइक्लिंग दो, ऐसे की समाज दे लेरी बात सेक्शन खुदी मक्तगी की, इंकरेज तो बा, मोटिवेशन तो बा, मसुं सपोर्ट तो बंग थोई, अदुना सिगुम्बा ngasi ऐसे ने सिंजरी बा, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे कमरी लेने सिंजरी बा रैली ऐसी ना, ngasi की समाज से दा सुसो शुद्ध ना, अहोंग बम्मा पूरा कनी आई बागी, अच्छे पथाज़ बदलू आएगी वक़्त ले जाए Hausi Loisilakada Marueba Pau Amukahana Bharat Sarkar Lamdamasida Kundaminari Basingi, Marakta, divide and rule policy Tobagi Tabak left and Satari Haina, USM President Sunil Karam Napondo Kray Amasung Mithai Maku Yauna Infal City Manunda, Plastic Amata Tahalaroi Haina, Manipur Pollution Control Board Ki Chairman L. Radha Kisona High Kray Hausi Fabagiti ISTV na Pijariba Pau Matanga Sida Loizare, Miyang Tabiriba Mayampunamakpusu, Amukahana Kurimzari.